Mizoram maru ihlowa luar ti hi thuthara anilova chik vak lo tan po hai rual anilovang aizol khopuya phei chuan ri hlo a hlur ani ti hi kalpa poina hriat the ani aizol khopuya chhun pachanga po ri hlo le asul hnu hi a hmu theya aizol hmun laili te hi ri hlo zorna hmun alo ni thin chhun pachanga zalen taka zuar anoma ngam pataka le anom chhunenga inchiu molmol anom bok vanapa hol bulvela ri hlo le du le azuar an bor khom thina inchiu molmol anom thin bok henglai vela kal tlang po ain thlashanom rum theya kan lo ko tia hoi hom chu ate po anom thin ani vanapa hol bulvel hi ri hlo le mai tur om na hmun ania he hmuna kal thin te chuan tam thama le tur ni lo te kal khom na ani thuan soi he hmuna kal te hian an le ani mai lova an ri ngal thin an vai chuan an ri ngal kherlo mai theya ma seng mo za chuan an ri ngal thin ani an thu biala zalen takin an khoi mai kongkal te ta na mu som khop ani thin ani aizol khopuya hmun lun lai veng sang ri hlo hi an zuara aizol le vela po an zalen le hnoi vela riak te po anom thin nia soyani Mizoram Excise and Narcotics Department ho tu te chuan aizola hian khodang atanga ri hlo wanga kal an thanem ti an soya an thlenina riak lovin an te equalzy mai thin ti an soi tunlain hiron alhuara tiktek bur khathi kholaya an te na tlanglon ni in tiktek khachu chengsang ni verani anti aman hi achereng antia nikum khan sang khat jasari atanga sang khat jariat ani lai te anei antia tunlai hian leitur tamma se aman hi ma in asang antia ni tiktek khata hian chin sen ruk om lea ni khata chin sen som chuang mamo te po anom ani ome aman atowa kan lo du nem boka chu wangin thil ruk nen hian ain zom lo theilo ri hlo ti thin pakhat chu anatia dos ainan lo thua soi rualin a dos niam deuh tan po hau tak thua soi number 4 ti thin te hian sheom anti thuan soya ngei har anti thu te anom dan hi anin ve tho thu te an soya ni ram sang sang ri hlo le aboya tang te an huang tawa ti thar le khoi thar anom reng bok kan ral hrial le kan rama thleng tura kan ngai lo khan tuna hian walau takin min chi ameka kan khopui aizol kholaya ngei po ri hlowa zalen ta hle then kha soidan phei chuan ri hlo zuar tu te hi man tok om vele zeu thin ma se ati thin te hian in pek tur le om na lai an the thei hle aizola po vanapa hol burbor vela hian an te tam hle a achang phei chuan kia kal te tan pu mu nuam lo khopin ri hlo khoi tu te hian chhune nga ri hlo mangin anin chiu ngama anin chiu na hmuna muzoi tangoi tam tak po anom pha ani helai hmuna hian ri hlo zuar tu ten po anin pengam nia soi ani ta hial hengmi te him hu an som hlea zantir lama phei chuan nau pang hruai chunga ri hlo in peton le khoi ho anom fo bok hengmi te hi an khongai thlak hle rual hian sarkar hian ti rem dan ngai tu rang thei sela kanram melan na pakhat ani mewa wangin tlomngai pol kuta da mai lo hian a che chu lam ti chak thei se a thale mi pui him nan shim po a him lova jingkara tanga zanlam thlanga ri hlo le akai hnoi huang taw talu tu khi vei ahuna tirem tura tran marpat ahun to hle Mizorama heroin tollu konga asul sutu zingami ri hlo lal nu tia minglem anpek lalchan moi si moi chu zela tanga tum ni atan chu nuwa man ani le to thudon danin lalchan moi hi thu buai engemaw zat nei la yania kumsang ni som ni pakhat khan heroin gram somnga pakwa point panga pali man sak ania wangin sairang police station a thu buai siam sakania central zela da ani sangni somni pathum November ni somthum khan me chadang pani nen central zel atang hian an tlan chuwa kani lalchan moi le atlan chu puila ruat sang hi me sangni somni pali me ni som pani sangni somni pali khan champhai district a heroin gram zani somnga wangin man an ni le a district jail champhai a tan ti ran ni July ni somni paruk sangni somni pali khan chief judicial magistrate aizol district chuan ama man na tur ti chuakin man non ania champhai district jail atang hian central jail a da ani November ni som pariat sangni somni pali khan champhai district a athu boya wang hian district jail champhai a bokson le ni in December ni som pariat sangni somni pali khan athrual puiten en he hmuna tang hian an tlan chuak le ani
Mizoram excise and narcotics noya po lalchan moi hian heroin kai noya thu boi nge mazat ania heta po hian athu boi ngai tu ame ka tam hle Central Women noya kumpuan sub committee chuan theitop chu arui lo do be pui an thak mek na Mizo thalai te shaya an nun na an chan mek na heroin tol tu zinga lian ber zinga mi lalchan moi si moi kumsomli pali hi rui lo aron thon lu zui zel dan chui zuin kumin January ni somni pakwa khanan mana Champhai police kuta an hlan ngalani Champhai district jail le central jail atanga tlan chuak to ania wangle rui lo tol chungchanga me jang hlap tu zinga ngai ania wang hian pon lama tangpo aru ka puina adon palven thonna aw ma wangle hetiang high risk prisoner kol tura Champhai district jail hi du thu sam lo dewa hriat ania wangin ven himna thazok central jail isolation turin dilania CJM Champhai district court chuan January ni somthum sang ni somni panga khan central jaila darem ti in ven himna uluk tak noya da ani atiani Central Wayme chuan he malakna hian Mizoram Police Excise and Narcotics Department sub headquarters Wayme Champhai le barmalama mizo unaw tinen tho na thatak nein an tho puite chunga an lom ti an soi bokani November ni somni le paruk sang ni somni pali khan Mizoram Police ten secret boma da cheng Bible chani chuang hu an mana hei hi Mizoram ma tum khata heroin man tamber nia hriatani ni somni paruk thlasom pakha sang ni somni le pali dar khat khan Mizoram Police CID special branch team te chuan lir thei panni pakhat jok tlangsa matanga Champhai le aizola lo muak tu pick up atangin heroin ninge ya hriat Kejriat local marketa cheng noi zan ni somli le pakhat singsari le sangni manhu chu chewatlang thuam pui ai zola an mana Henry lo hi vi cigarette bomb zakwa somriat pali le win cigarette bomb zakwa somma le panga kara thuru kani rui lo tol rutu mi pathum te ba ka hian achunga tarlan dir thei pani le mobile phone pali manania special narcotic police station a thu boi zia luani hei hi Mizoram ma tum khata heroin man number record nia hriatani ei rukna do turin Mizoram ain buat sai tanta ko san ro rel agenda achuang ku autoa Central Wayme in apas rubboka alandana chuan Mizoram a hian mihlem hlete hi an tom tok to don niom takani tun nai tak tak soila KTP General Conference kolsi pa nei zota ka chuan kan pastor ten siam mangkhengin lemhle na chungchang an soya ramsoi tu du khoblo na an tlangau pui boka party then khatin an lo ngai ho lekleka atong le du pol politician po kanom hiala kha kha a hlo thlin na ni hemi nu hian ko san lian ber ro rel na arwal tlanga nia chuan lemhle na le eiruk na a thlona sum siam do na lam hoi agenda alu ta thlu maya agenda pangalai ro rel na sang zo ka thlen tur ni in an soi nge nge ani hemi nu bok hian Jeffir drama cup de chuan an drama thar an di chuaka sin khat phei chuan kamit tui atitla hial a hodu tan chuan kha drama khan a ko to vek vek chu kok chiang fok fok takani chuan lam om thei hlek lo tur khopa chiangin kanram politics din muna phauchara nui za lo fe fe anom don tia chiang reng mai Central Wayme an lo bang lang belea an ro rela chuan hlem hle na do bok alang sar le ta heti sup sup maya tun hnaya in thurwa lang shima ei rukna do zonga pol lian mai ni lo ko ran thlenga angong chum chum hi Mizoram history a thleng zen zen in arinom lo vei kan neya du lo kan neya kan rualota ram shoi tu te min shoi mek dana kan lung awai lova sarkar le an hathok te kalphung contract le supply na tho chungchanga mi pui hian kan du khoblo hle do ti alang theya sarkar na chelmek tu te tan chuan hei tuka dar thalang lian om chuang lowang mi pui hi kan du firin kan du tui tel tel don ni poin alangani ei ruk na kan do don chuan paper pakhat hon rute office kal tlai ti mai mai te soi chen to lowangu avai bel setel ramtana ro thling din na tur ti riral tu te hi machon ngam zo kangu skywalk zu ji ta te ram leilung fa ni lo kamrula
abum machum dara ti te hi ramle nam hum hal tum tu eiruk na do tuma mala le mek te hi chuan bitum ngam to angu tribal certificate lo pengot tu thleng hian nor tom tok a hun to ani nuai thum chin chung lam in dong don min ti tu ten cheng sing ni le sanga ka then chunga min pe a kumli chung he tiang zat leka din chu atir phet min tuma kan budget du sak zonga an sem thin te hi midangin anti to lo na takin hual chep ngam to angu dot manga mi puibum na ngaya kan ne mai to ate hian thik thu ti chethar le ngamila kan nuya kan en liam mai lai hian state dangin ral tiang an kaya ramro thling project an hong reng ti te hi che toila ho do mai ni lovin I hoto zo kangu sakhulama chuan ko sana kanom leveka pola chuan kan oi me levek boka amhing asan mayani oi me ti chuan thiang zau ma se chu mi member thote chu ko sana kanom levek thoba amhing asanga swai tu ngai te vek kan ni tho sen thawai me swai tu jinga hom ga din sakna na chorching anomem zirtir tu ni si an thona hmuna mu turom ngai manglo anomem JCB ne na ram ria contract na threng thei anomem MLA din tum tute party mo chuan an chol chin towa an soi anomem heti nuai chung hi chuan har samai thei diglo dowa thei top chuwa thu voi tam ka zia ve to na ka thil ton tenom ka ti chu mel sia thian tha chung te ti vel manga in sia thiam tum na le tran zong nei sa run mai a then se thiam a thena thik thu che te an lam hnai hun a thlena dikna ti lam reng ngai tua du to lo tu te mo pathian ching te hi an ni athu bul bal ai ruk na a hlem hlet na a fel lo la lai hi lalber se chu chuan ching chuak thin ro se tu po ko san po hian angam mania dowatum ani chuan sualtin reng bul tangkasum ngai na thi zir chiang le se ko san hia vul lian ma satu ani hausa kan tlona ni na mangin ke sang mai in kanin zuara kan bel popopa an tholom zat kan thluk rukera re thei tharau mi te sorna chang hria ta huna pachia tlak bal huam khopa kan do zet lo chuan ko san chunga hian buwa khwar hne to e mai biakin chia ko san re thei ni huama kan do ngai ani lo chuan kan budget ti vel sum report ti vela in chuang le ma sak thin ko san hi eiru te mamo ma saber ani fo thin ani eiru te tho chu aphulawa hausa te thur chuang ngam ko san kan ni huna chuan kan ko san chu kan te roi mai thei ma se kan nung don chung lam alom bokang politician te khwalena man ching ko san te hian enge kan tumber ti a hian kan chian thar le chulang eiru te diglo taka vai du sakte sum sem tu te laka hian ko san hian o a chuangam ve to turania thunun na te hi meichian mi patna che sual le rui hlo ringot lo dewa thunun na khong tak anei a hun to ani central way me swai tu te du dan ani vek lo mai thei ma se pa sani to chuan hlem hle na do tur le thik thu chengam tur khopin mani lam in dam na chang riangu skywalk chung chang le kamra chung chang te hi central way me anga chief secretary office kal tur dan ngot ai chuan buai pui thamasin duaya kan noi thina laka hian talpin ngam tur khopin member te du na chang turin mani lam inen let ma sate angu ko san point sum ringot camping fashalu tuk ramtana ngong nei tham lo te pian thar phone na le taksadam na phul loi buai pui reng lo hian chunglam ngeng khoi pha ram tluk chiat na hian siam ngam to angu tu hinge kan hlawa tu hinge kan tlon fashan reng ni ko san house ani tu ringota man hel hi sim tlak ani to ani politician re thei huama ram mangai kan mo tlukin ko san re thei huam khopa ham strict hi zoramin amamo to asin hausak changtlun nom sak tumlu tuk te hian ko san hi an sob dal kholo zo vek towa mi pa ngai om fu hi an doi kholo zo vek towa chu doi bur chu ni na chan vo vek hi ani ko san hian hlem hlet na ado tak don chuan sualtin reng bul tangkasum ngai nat laka hian atal chua anga yani
thil in huai hot ve hleka mi hausa mamo ngai ngai ringotin thil in huai hota midang tun din na tur lam ain midang pui ngai ngal ringota ku doin program lian tham siam phe tin duma sum in masak thina wangin alo lu na lam in ngai tu alo sum in don chuan in du to ka lem takin in faka in choi moi lem vak vaka reilo te a hausak thut thei lo ani chu tiang mi te chu in clear lova hausa shim shim diglel taka hausa te tan ro puina kong in hon saka midik lo te tan chance siam pho tu te in ni in tar lang fowa MLA ni hial thin khopin in chua kanram chu midik lo te chan bowa in chua trep to ani hi sponsorship ringota hlo thlin tumna hian du tuilo na ashinga chu chuan mihlem hlele diklo te abul lian ti hi hriat ahun to ani khe puam te chia puam te smugglinga hausa te hian lem channa tual zol an zong renga intaran tumin platform an zong ruai meka ko ran an soilo NGO an soi heklo mingil nei in ni siak na rem chang an zong ti hriat ahun chungte tana kong hon sak pho tu te chu sponsor mamoa program siam pho te hi in ni lemhlen nakal kan do don chuan heng mi te in tarlan na rem chang zong zong hi nu chon ngam ve to angu mi pui hian lemhlen na hi kan du lo dowa nek chep kan du ve to tia chiang reng ado dan le malak dan turai ro om zia kan ne hun to soinon le ka du mi pui thasa shwai tu tha mamo na asang viau lo mi pui su khlek dik lo hi engkonga po shwai tu dik lo na ra chuani shwai tu wa ko shan politics NGO wa hian thik thu mi pui point pe chengam toila lemhlet na dona konga hian phur fashanin ije chuak to angum hiang tunge zo te chu thi or ti rang he zona chan har sa tang mai hi kan tun lai kho vela po ala dik chho zela kan ram ti buai tu ber corruption po hi aching fel thei tu tur te kha a corrupt ber ani miau chuan ti ngai na om lo ani ber hi puyam lalman zuala hian chief secretary ani laya corruption donalama athil ti te chu nget taka ding zelin buwa khan chiang takina ziaka alangsar zual deute kantar langange financial year to pa poisa fai man bang te chu director nge mazatin state bank a an personal account tha an daruwa chu tianga poisa da chu avain cheng viable chekwale achan ve lani heng hi avain puman zula chuan cholkar ni chung velin government account tha adalu tir vekani office ranga khasiar ten treasury rules in a phutanga an poisa man bang ni tina treasury da lut lovin an kola chu tianga khasiar ten poisa an kol ruk chu cheng viable che som vel ania chungte po chu thani chung velin government account tha adalu tir vek bokani supply sales proceeds accountant general audit report ina atarlan dana eiruk chebrel chu cheng viable che somni le panga ania chungte po chu a chebrel tu BDO AO storekeeper UDC driver chukidar te atangin court case tangkhang cheng viable changa ti bak chu thali chungin government account tha adalu tir vek bokani puman zwala khan khatianga poisa chebrel tu te kha pelet turin atia an peklet chuan an chunga engma ti zui ani lovanga an peklet lo ero chuan suspend inquiry an to kang sarkar na tanga ban themo anni thu a shilani puman zwala thu oya khang sarkar na thok zong ten cheng viable che somruk don lai anan pelet mai kha thilmak zinga chiartlak hiala makani amak le zwal chu puman zuala ma a tu main khatiang an tingai lo le ahnua khatiang tu main an ti zui ta si lo hiani khatianga puman zualan ati thei kha adikin a tha enton tla kania tu man anen ton lova ati dan zir chian zui na po om lo te hi amakani chiang taka achan soi thei chu puman zuala kha corruption laka fi hlim ani wangani director BDO AO KCRMO te atangin poisa adongin a tham ve ngai lova chunglama mi te thamna apengai heklo chuwang chuan tuma hlau nei lo le ven thon nei lovin khatiang thil kha ati theiani puman zuala hi dot soi ngai lo ania katiang ati chu ti sel mi ania
chu wang chuan ti tura ati an ti lo chuan an phu tok hremna chu an hmungei don ti an hriata an hlo wanga an thuoi kha an ni kan ti thei bokang puman zualanga officer korap lo hi an om nge yang chu tiang mi te chuan atiang an ti lo hian chan ani boka dan bo chatu hrem tur an ni chuan an vaya hremanga ya kalkan nei athiang lo officer korap lo te point sarkar na thok chung khat leina thian tha an nei lo theilova chu tiang zinga mi chu dan bo chia an lo ni in an chunga hremna dan ken ko har sa an ti thina wangin hetiang thila ti nei lo kha an thlang ta jok thina ni puman zuala ero chuan hetiang ati na lama hian kalkan nei lovin marpa tin kal ta jok thina tun hnuwa corruption do zonga thua soile aziak na lama po athu khel chunga an ni chuan a chung khat hnai le thian thabe ber te po a mai chuang lova hetianga atia wanga a thian tha tam tak nina sang tak tak nei te poina anen san ani ta hialani chu tiani chuan corruption do dan thaber le chun chu corruption laka filim le do soilo hi ania corruption do na lama har san na thia piang tor ngam angai bokani ti chuan tuna ti thei kan nei chu hei hi ani corruption case nei zongjong chu poisa eruk thila case nei an ni chuan an poisa eruk zat pele tura ti ni se an pek le chuan ngaidam ni se an pek le dulo chuan fast track court manga ban ni se athang corruption do pol dinila chu tiang pol chuan tlang hriata corruption thila innam hnoi to phot chu zilhawin cholkar khat chunga an chin thalo chu sim tura hriat tir ni se an sim lo chuan mi pui pung khomina zim tot ni se an sim lo theilo wang restricted tender ti thin te hi zim tot masak ber tur an niang mi ti dan lak chhon ching hnam hian a thalo lam deuh vek hi kan la chhonga kan that pui lova kan chia zual pha zoka Sri Lankan hovin an president korap an huala an tan chia tira aban pha tak te khachu hetiang thila en ton tlak ani thungang Mizoram Youth Commission chuan super IAS an cher chua tur thu aronaw chua pui le ta an tum dan chu Delhi Coaching Institute a tirani Delhi Coaching Institute te khuan kan thalai academic record nei thatak tak tu sponsor manilova an mani nei senga taimak na le tumru na manga lu thanem tak anom toa chung zinga chuan tun kumsom chung vela IAS tling chu pakhat chi alawma ani po kan ngai nep ti na nilovin tribal quota kan ti maya tling ani chumiom zia chu heng coaching institute atang te hian nge ya IAS tlin tir thei an nilo atling chun po ati thale asang zinga mi ani lawani super IAS anti zia hi an thil fialem lova exam atlin thu an soi ani chuan ati thaber ati thafal ti na niom takania service an lu to hnu soina ani chuan na thona lama ti thachung chuang na sang ber chel ti na te mo aniang IAS exam hoi hot tu UPSC hian super IAS an nei lova an tlin hnuwa training an neina Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration Missouri in super IAS an nei lova na an thona lama an mani en kol tu Ministry of Home Affairs te Department of Administrative Reforms and Public Grievance ten super IAS an nei lova IAS na sang ber cabinet secretary chu super IAS ti aningai lova state sarkara IAS na sang ber chief secretary po super IAS ti aningai lo super IAS hi dan hnuaya emo ti phung heta emo po omlo hetiang ataka thilom si lo hi engwanga kan MYC in ron phua chop veringot nge an niang le mi hip nan shimshima an ti em niang thil ni na omlova ni tir tum chu enge zia niang kan musit ti na nilovin an thiam na big agent na het nei nana man tlak lo po aboi pui tu ten ti dan an thiam meu chuan mizo nam pumina ngai san beranga an chua thei mizo idol ti phung te hi anen ton te po ani thei mana NLP te CDP te flexi program tia pe kaloi an nei si lo te hi atiam tu ten chang than lak nan le politics a hlok puina na an ti ania
kan tiang anti le silwa chuan dot soimi bum an tamaya tlema zong an sema adong tu ten ahman na tura man thei ani to lo wanga ahman lo na tura an man tak thina wanga an moral ti chiat na ni MYC te po hian thang thal lak nan super IAS te po hi an ron tok tar ve ringot em niang super IAS chu om miau si lo wang le IAS ba ngai chu soilo tribal kwata tangyal poa thling thea loi kanom lo wang hian thalai te bum na chi khat anua beidon na khura lu tir le na le an moral ti chiat zui na aniang ti te laom an ti ve lom ni nge politics a chuan thiang lo om lo an ti top mai hetiang kan ti hian min se chiang tu te chuan i soi zong in ini na lange an ti in ring vem press battery in khom pui then khata chuan sinot anga e ruk na le lemhle na na chajo ka dorot na pom ani kan sei photo thin angin kan ram hi thar chuale siam chu aloi nei lo kan nia kan in rel bol na zong zong ti thei hi central sarkar tanga sum local manga ti ania mania kan in rel bol tan ve atang khan mason na tak mu tura loi alom lova kan budget poisa mason na lama man na mu tur om chu za som ni bang ni lovin kan sia za som riat vel chu e ruk ni in kan sia ni kan in ro pui le changkang tak tak te kan motor lian man to le changkang tak tak te le mason na anga ngai thei tam tak te hi ram le nam mason na ni lovin mimal mason na deu vek ania heng te hi za som riat e ruk poisa tanga din deu veka kan nga ya biakin ro pui le changkang tak tak saknan le kan ko ran te in rel bol na dang zong zong te po hi heng za som riat poisa kong bo atanga tholom lo lut ni nge in kan thebokani kan sei photo thinang bokin kan ko ran te hi thatchia thilojia in ngata ring tu te thatchia thilojia choma chumhin tu te anni chutiang thinlung le ri ruput mang nei te chuan tai mak thorim na tel lo chuan lo thlin na dik om theilo ti thu pui chu an tui pui theilowa ol sam te ya thil mu le nei chu an du zong ani zawai ti theya Christian kan nia chutiang ril ru pun mang nei deuh vek kan ni chuan na thok manglova ol sam te ya sum mu du mi kan ni ti chu alang ngal maya chu rem changa la in kan politician te chuan a thlona thil sem chu an mani tongkam takin flagship programa an neya mingmoi tak tak guardian colony zoom control LUP MIP NLUP CDP tiang reng te chu mi pui te vote leina nan manga an lok pui ema wangin ti phung heta an nei ta top maya an kalpui dan adik lo wangin mi pui ten an sum don te chu ahman na tura man theilo ani thina wangin ahman lo na tura an mang ta thina an chia le tha hriat na chu alo chezo ta lei thei an lo ni ta e ruk poisa tho chuan an lei zui ta char mayani heng kan han soi duana chan hi engdang ani lova kan ko ran te kal phung dik lo hi kan politician ten corruption tina rem changa an manania kan ram corruption kai rual na ber ani na hian kan ko ran te le kan politician te mo phur na hi ai nang reng ti kan soi fia na ni chu wangin kan ko ran te hian tuna an kal phung hi an ti dang lama an thlak lok ma chuan engti kong zong mai in om zenein corruption an do theilo wang kan ti ani kan ko ran te hian eruk poisa tholom dong lo turnia kan hriat thu kan soi hian poisa thiang hlim le thiang hlim lo thliar ran theina an nei lo thu an soi thina he hi chuan lam rin tlak lo takani kan thenom hnai theute office le mun danga kan tho pui theute hi chu an korab lo kan theve theideu vekani Reverend Han Siama dor pui veng thar bial du pastor ani lai khan biakin thar saknan mei thai pakhat zuzuarin cheng sanga aron thodona tholom in pek na hun biakin pulpit ma an siama tholom tho tumtu ne na anin ma chon lai chuan alo kalna kan hriat thiang hlim lo hi pathian ming chuan kadong ngam hau lo mai ti in an harani Reverend Han Siama bok khan mission veng biakin ro pui taka sak thar a hon ni khan bial tu pastor ani na thua soina kan biakin thar chu ro pui kan ti in alom na hun po kan mang ro pui hlemo eru poisa sakchin zong hi hlipila chuan engma ani mangdon si lo ti na soya tun thleng hian
chu athu soi nial kal anom kan thelo Reverend Than Siamang Khan kan ko san throi tu te hi dikin huai sen ve se eiruk poisa in kan ko san te hi achim boi hau lawang lali sual zirtir na lai mu te tel lova kan nuam ti zong zai thup thup la mup mup thu soya aw vak vak le tang kasum a chil an thua ka lu thi kan ko san ten an ti dang lama pathian du zonga min kai shroi ma chuan corruption hi an do ngam lowanga min chen chil nget tol tol zo kang engemaw chu han ti ve chin ma se alanga moi run dal ani zok zelang